Presiden barangba jangka United Democratic Party badairu kertong ke parti nak benta banyakun hakane election banjit ikidong mikmat saka yeng do bar thawain ka jella uba Metbah lingdo ulapan pau bo sngewshlur yeladi ladau klemla ban pynurlong ya ka jingdawa jing paidbah ya kani uba Metbah lingdo ulapan pau habai keren bat kilat pathai kubor hadian bu ladap ban thep kerteng ban long kum kertong ka UDP na mairang constituency nak benta election ka ban long hakar pneutric mentau benai Akabili bat kani ka election ka bomenta nagalan jongaru nganum sngewshlur lada kikam kijam lani kita kicing kiping kita kita nama man pynurlong hindai ke ike baka sukmen bantan pau hangi api kalong adi ba menta siti oktom arti udna ngalaya konstitusi kalutin ki Shillong bad late man campaign election but what chua kataro mitala kembar sanunai hindu nai wang so pula kalau bahadin ngai hindu ini katu kaningut ki parlok unjuk lat dan kesani na ki election di baro likely mo dalam ke MLA election dan MDC bagi baka parti bakum tata kilong kesan ki barat ba jongki ki political party ki klan ba hapo melam le hak ni election ke momenta nagalan jongki ki wan sakmat dalam man sumha ban pau ya kata kajin angnut jongki ba ki kuat ban ai ki kesan ko ba hagan election momenta tagalong ban ko ka ba pat adil pengai kendu ki kat keningun ki sorsa stong ki rang ba sino ki riu paidbah simen bat ta ta e ke ba ju libor bor ki ba ka e ki jing haba ki pen pa ba ni kuat ba wan men ter kan ni ki na ba ngala kli ki e ke daw ki ba tagalong hoi ki barbo bar kejing jubab joki kalau ko banga ada snow ngam ngam snow tu bangan perkhat haladi nama kalau kejing sutu kejing jubab ko syampang ba kejing jubab ko long rangba ba ko badang kejing kat bayar ba kani kamdi te iwe ndi jan baro ba ke jubab joki kalau ba yang badan kani pilale aga bele development roy ki nadong sedong ko ba jumpa susi ni dei ben pau ban wan chakpat ban wan te bafi te ban kalong ru ka ju ko yung ba ka ek daw ban ka yang jung yin chu ya persa fi kata kalong ko men sim jong kilong so so dari ko susi na lor ki ba ju ko sa na te kini ki we ki parlo bom jo kan sa ban pau te ha ba ni ga ban pau sa ji su ki ba da bom malang ba ka ni election ko mentah po mai dang ke ke bot ke bahagian yang ke bot dan ke jenis semua nak paidbah bagi nak susah nak susah nak ada kau ini ke jinja ke berper jinja ko anu government nak apa sekapo ngimla ban lain ni don ke jinja bagi don ndai kawai ngam ni bangat sakti nak kalian dunia ko parti ndai kawai kalong bangin don haka yang jong leadership bangin iaram ya ka government ini ya semua bangga dong kejing bot kejing nam sini setai, but kejing pensong ni paidbah, ba hakane ke ketiga pemerintah, kisno ba kalau dia kebentai ke UDP, ba kenyalam ya kesoka. Di mentah nak jungi ngin sistem, habarok ki konstitusi ki bangina pilih kandidat, ba mangin penjigna ba ki kandidat jungi ki dibanjok mengenai keren mana, ba hakajo ko po, kene ke dikalat ke kabu ya ki paidbah pada. Pinyo yang kalau kebusisin sansnem, what let perkat dah kumui, lada paidbah kira kenyum, ai kan kalau hati ini dari itu pihak dari platform mentah, bangin yo, bangin pesang, bangin tuan ya ke bentak ke jumi, bangin kau ya ke soka, bangin lead, kata kalau kecing, paidbah lada kim ai lat yang ini, bangin lead, ngais kem. Along kejing babi nak kena paidbah lagi ni kata pasal kenyum berat sansnem kan don kan bentak ke bakin ailat ni nalor kini ki berkhait ki bangal apa sang mana pakai ni kat sam kili kisnem well the district of Kyrwoh issue ke bah kila keren bagi post nem di hadir mengenai right di district along mentah kuno bangin persang ku mengalau mana benar right ki district office yang lain department prepare ko ka ni ke district ke bathmai ni jung jing tu jong kali kalau
bangin ora ini sincere kam jan ski paidbah kabambon kadi bandan ke close connection jong kini gilan departments bat ki paidbah ada grassroots kini kalau kau ke agenda ke bahan kalian juga angnut sisa bat kata ke agenda kalau ba kumno banrat ni kong ya ke jingduk ya ke jinja ke jong ki paidbah grassroots kalau dah ke jing sincere ke jengai kumnya mentaki district office ki dan cedo nok stop kasem jing nadong sedong hak bade bat ki kam ki jam ki bade ban pentulun nak bentak ki dan pangan okey ndai hakane ka bentak ka bentak ingin skam ba dak jing yo ibu district bentak pati paidbah kin ai ki jing senya bene bat haba en job bat bangin yo dan yalam ni sorka kama district line district office jong ki line pangan bat ingin bersama set up gloy kat bala Regional Party yang mentah bat daduk ke Bandungkong ke Meghalaya i bakadai tang Regional UDP ke banla ban sustain dan ke banla ban continue hak bade ke politics bagai i ba ke UDP kan nong ke we ni ki Atiar ban la ia ke ban tei ki kam ke bade nak ke mentah ke interest jong ki paidbah baki nak susong jong ke state jelah kata kadai ke we nganut dia kata ngam dapat menteri cibun aku bagi kaji ya kali palat ndre nakwa lakum kuno bangin persang pan nolong ya kita kijing kmin di jong ki bobon bala kiba khamtam hakani ke tenti jo kali election tu bumta kajing kmin ti ke jong ki paidbah hakabade bat ke parti ke kalong very high kalong ke bas kambha ni tang ka we kum kinomi kma kum ki MLA kay ka kam ko pipitray ha kisam jili kisna ata kalong ko ke bedang kam ha bat ngaju tu ki parlok MLA ki khamtam ki bedang job thamai ba ide ben pelut sibon ke por bat ki paidbah ada grassroots kay ka daw kalong ba kin smu tu ya kay ke jing bat kay ke jing quality ke jing ki paidbah that's number 1 number 2 pada kalong haba pi smu tu ya kata pila ban respond dah kan ngono ko kom about pin la ban respond kalau ban schemes hak bade bat ki lad jingram nak banta jengki tak ke ba ki don ki benta ki wa nak kalian ke government ki don ye ki jingrap lagi support nak ko ke post ko te hak mai rang hinga i ke kam long fel hoi ke dong ke jingkren hak bade bat kata tendai pinde kren ni kini pipe ki hak level jong prime minister iwe chief minister iba konstitusi kim jule dan bon ki chief minister po state jongiru iba konstitusi kim jule gilis tangki major campaign iba one big campaign ke don bridge po ja ka sanja gilis tangkum gitu ki meeting hande ki job balai ngai hang ni hapo mera iya ka bamata nga sngewshlur bangan ong tung bangal ong ne ba ki paidbah ki ba don lupa ki tua ban pau ki ding songo na lor kini sa kiwai ki parlok ki bom jukusan kini ru ki wan ban pau ki songo balai kalau halor ki kam dengan seorang yang kena bagi MLA kam ki MLA kalau bapa ndai bapa intrai santayo su election dan salmanai su election jadi menteri baru santli gisnem kata kata kau but kadek jopi bagi paidbah kade memang very close and but kade bendon ke jejan ke bacan but bagi paidbah ban snap ban charge call lagi dia kata kalau kau ngami iba apa mairan kan don hawai kalau sisa kata kalau lada himsim na tray bro sansnem let's say people come up don me konstitusi no one ni na pila tray kami bro sansnem ni paidbah usutu bagi ya kata dia ngaku mencuang ni meminta lagi sungtu dan ke konstitusi level bawa ki paidbah apa pimpinan kami buat taman pur lim jupur su dan kong anang khat da ki mi pun cu ni tip seno ki poi na lai no ida ki ongim kwa ban pedi ipi mi sungtu ya ka jingbon kam jopi aka bade ba kel ko ka ig ba kit menta na ka menta ada state level e kata kalong ko ke ba ba ki mai na konstitusi ki paidbah ngam dan ti atatin ngadang kejiksanya kumakil gedang kejiksanya anga ngarong adang kejiksanya aki haka bedi bagi election maka election kam de bangai kun marwai ni kun rekat bagi paidbah
jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela